svima, ja sam Zara i danas ću vam pokazati kako napraviti jednostavnu voćnu salatu. Jer voće je uvijek dobar izbor. Voćna salata bi se često trebala naći na našem jelovniku. Možemo je jesti uvijek, bez obzira na doba dana. Bogata je vitaminima, a ako i dodamo još malo jogurta i orašastih plodova, dobit ćemo zdrav i fin obrok. Krećemo sa pripremom. Prvi korak je da uzmemo bananu, jednu zrelu bananu, ogulimo je te narežemo na kolutiće. Narezanu bananu stavit ćemo u posudu. Sada idemo narezati par jagoda. Jagode smo prethodno dobro oprali. Maknut ćemo zelenu peteljku. Odrezati prvi dio i zatim na pola presjeći jagodu i nastaviti je rezati. Prvo moramo skinuti zelenu peteljku. S nožem ćemo odrezati prvi dio i tada ćemo jagodu presjeći na pola. Nastavljamo rezati. Narezanu jagodu stavljamo u posudu. Narezane jagode stavljamo u posudu. Sljedeći korak je dodavanje jogurta. Znači ovo je jedna šalica. Ovo ćemo dobro izmiješati. Voćnoj salati dodajemo malo orašastih plodova po izboru, mogu biti orasi, bademi ili nešto drugo. Dobro ćemo izmiješati. Poslužit ćemo voćnu salatu u staklenoj čaši. Zagrabit ćemo određenu količinu i staviti u našu staklenu čašu. Na kraju stavljamo med. Razveselite svoje ukućane sa bojama i zdravim sastojcima. Dobar tek! Fino! # ostani doma.